dobar dan svima, dobrodošli. Nadam se da vam nije prevruće. Danas predstavljamo velike i hvale vrijedne akcije koje se događaju ovdje u sklopu ATP-a, u suradnji naravno ATP-a, grada Umaga i kompanije Istra Turist i Melia Hotels International. Cilj je naravno pomoći građanima Umaga kojima je pomoć najpotrebnija. Grad Umag, evo, imamo sreću da smo dovoljno bogati i da možemo izdvojiti preko 5 milijuna za socijalne potrebe naših sugrađana, međutim nikad dovoljno novaca, naročito u ovim trenucima. Mi kao Istra Turist smo iznimno ponosni što se u našim objektima, znači naša kompanija Melia Hotel International provodi projekt Dan solidarnosti. Sigurno smo mi kao Istra Turist veoma ponosni zbog toga jer imamo način pomoći lokalnu zajednicu i pobrinuti se svake godine za 2 osobe koje imaju posebne potrebe, a u zadnje 2 godine smo ovoj akciji približili ATP da motiviramo kompanije i partnere koji dolaze na ATP, koji na ATP uživaju kako bi prikupili dodatna sredstva i dodatno multiplicirali sredstva koja su potrebna za djecu. Kao što sam rekla, Dan solidarnosti je projekt koji nije ograničen samo na Hrvatsku. Melia Hotels International provodi u svojim hotelima tu akciju diljem svijeta od čak 2004. godine. In Croatia it was first held in 2009, so this is the fourth year. The total funds raised in 2009 exceed more than 260,000 kunas. Držim da danas altruizam, dobrota su više nego ikad top tema. Ali dobrota se ne očituje kao moralna izvrsnost samo kroz priču, nego dobrota se prosuđuje po postupcima, po djelima. Sada je više nego ikad potrebno da pomognemo djecu. Ja sam jedan dobar primjer koliko kada se nekom nešto daje, kada se razumije nečija patnja i nekak nečiji problemi, kada se svi zajedno udruže, koliko to može na kraju ispasti pozitivno. Što se tiče Umaga kao grada i ovaj teniski turnir, znači to je jedan primjer kako se treba postupati, nastupati i stvarno mi je drago da sam ovdje.